Uči se da se moli. Molitva je umjetnost, nauka. Ima u pravoslavlju, mi to nazivamo trezveno umljem. Znači, to je jedna, kako bi rekli, ako mogu tako da kažem i napravimo uslovnu podjelu, jedna naučna oblast. Trezveno umlje. Kako da funkcioniše, kako pravilno da se kreće, kako da izbjegava nasrtaje demonskih pomisli. Kako da drži ime Svedržitelja. I on se vježba i u jednom trenutku to ime ga nekako preuzima i postaje stabilan umom. Ovdje ću samo kratko. I razvijaju se kapaciteti uma, umni potencijali, koji se ne kreću na horizontali duševnih percepcija i sposobnosti koje imamo u nauci, filosofiji, umjetnostima, raznim lažnim religioznim istraživanjima, nego koji sozrcava, dakle sagledava, kad kažemo sozrcava i sagledava, koji živi Bogom. Sjedinjuje se sa umom Božijim, kako kaže sveti apostol Pavle. Mi, ne držeći to samo za sebe, nego pozivajući sve nas kao crkvu, da mi Hristov imamo. Hristov, crkve, otaca. Isto tako volja koja se vježba, pazite, baš vježba, jer to neće odmah, da vježba da živi po zapovjestima Božjim, ali treba da ih malo izučiš, da se upoznaš sa njima. A evo, potvrdite sami iz iskustva, koliko mi vremena provodimo u izučavanju Svetog Evanđelja. Nama prođe cijel život da ga nismo ni otvorili. Evo u ovom hramu, na Svetom prestolu, stoji samo jedna knjiga. Sveto Evanđelje. Bez nje ništa se u crkvi ne dešava. Ništa. Nema ni krštenje bez Svetog Evanđelja. Nema ni vjenčanja. Liturgija. A liturgija se otvara Svetim Evanđeljem, sveštenik kad ga uzme pa ga podigne, pa zakrsti i vozglasi blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada uvijek i u vjekove vjekova. Amin. To nam sve govori, čekaj, uzmi, imaš ti ovu knjigu? Pa trebao bi da je imaš. U kući, zašto ne u torbi? Pa otvaraj je malo. Ima tamo Matej, što za Mateja, Marko, Luka, Jovan, pa otvori. Uđi malo, pogledaj. Zadrži se malo. Obavi sve svoje potrebe, mi imamo svoje potrebe, pa jedna, druga, treća, četvrta, aj sad malo odmori, pa otvori, pa uđi. Malo interesovanje, malo pažnje projavi. Da bi mogao da vježbaš i onda tamo vidiš što Bog hoće, a što neće, što blagosilja, a što ne blagosilja. Što je dobro i spasonosno, a što otrovno i ubitačno. I onda počneš da vježbaš svoju volju. Da se kreće po volji Božjoj. Ne po tvojoj volji, nego po Božjoj volji. Isto tako srce da prezdravi one naše upale raznih zastranjenja, pogrešno usmjerenih energija srca, pa volimo sve i svašta. Da ozdravi, da tamo lijepo se kaže da zavoliš bližnjega. Pa ima tamo da zavoliš i neprijatelje svoje. Raznih vježbi i zadataka, pa ga vježbaš. Vježbaš svoje srce. Pritom, kad kažemo, nije to obična atrofija, znate, to je teška oboljelost od grijeha, to je jedna trauma, sad treba vježbom razvijati te krštenjem obnovljene sposobnosti. Jer krštenje nam daje nove potencijale, ali
treba vježbom, podvigom i askezom, dakle treningom, da ih razvijemo. Jer neće se to desiti automatski. Pazite, sve se to zaista desilo. Mi to sve imamo. To je tako duboka tajna, jedna duboka, blagodatna intervencija. Kažem vam, u krštenju mi smo umrli i vaskrsli. I ako hoćeš, možeš već da živiš životom poslije smrti. Jer život crkve, da vam kažem, to je život posle smrti. U crkvi nema ništa smrtno. Zato što crkva nije od ovoga svijeta. Crkvu je osnovao besmrtni Bog.